Kasililia main ko Urisa was wow. Ay tugal wow. Ang kupuran lapalapakan chorus. Yang kot dan center wat Urisa was ranwat. Isto ka kate deta mawis no kan lapalapkar kay tugal. Saratan oralat. Kami sensalo ngay tugal. Maso yay kabna. First Lady. Padre song kapung. Congresswoman song kapuntan. O panay na itoto. Borong ka na ni Rai Legislature ka. Isin pa kayo motobot baby patawan wiya. Kapag lang ka mangi pa na. Kaya wiyaw-wiyaw. Yung duwan tangwa milalato sang sposo. Sombir bediyan. O kala po. Kaskasan koran niya nga pa mga. Artikel tang kono bata pa tang melmet. Upaw pa patulong sandi. Program tayo. Aymet update mo tabot may man. Kapag yung kati yung berito. Mamia kalau waktu kelakap. Ay tentang sakarado. Kalangan ng purkoroso kalangan speaker. Jadi lihat canpas.
So, one baran we clear ayo. Kita. Kayu mesok expect. Silakan mesok expect. Dan komen gitu ya, biasa ya pasal daun bakau, bakau, so presiden, win apa?
Sila yang berkonten ALPINO.
iyang kasapelay tungal sa karatan wow pangkupurakan koros panenay kampakapan date Dr. ALPINO KERMAN palapakan koros ang sukset ambulance mukmukdir patoto karaya nga pan dalato pasakset so mempagiram punin call magteka class kilayo call mo ng ambulance at dalato kalangan
Ulong kitailen kotriang o tiaperiatar sa batail kasaraw yung kosom o kamurumur ang kampakapatail the late Honorable ALPINO KERMAN. Ariya kubal katun kupura mayagi programin burin sawasin rangot patanin lang. Imen patuan buyay tunggal iyang o sakarta kipani o naraksan Pohnpei. Mawalagi isinankan ko sa pulmar lukant ko nanalang ko nankanyay ko nan mualwat ranwat ay tunggal wawlap toka lukant kanakal ipilmen patuan wawnagi langlang Katie, langlang Samoro Koros, Oloiso, Seriso. So masakan, kalian talakan Koros. Arwat ni Merel ay tunggal sa karatan, wow, tahang kupron sa ulagin didip, o sa matang Roy. Ito min patuan mo nagi sa bumail orangkan Koros. Patuan, targi wawat, Siray lapalabakan and FSM national government Sainsali Patawan Senator Apelo yang patuang kita ranwat ay tunggal wow kang kupuran sa batal Kopna Joseph Koryong Kopna Movic amat tunggal cabinet officer kan Koros wow nagi song kopung lapalap yang umusong kopung kan Koros ay tunggal wow choror to kay come speaker o yang amoy katian legislature kay sa gawan win Pohnpei ipilmen tunggalan ki ay sawat o yang kakuyay tunggal wow tangko peran dukan manlapan win kitri o tuwekan Koros and isakonat yan win kitri kay sakil ay tunggal wow piltok ke Kampakapa o Panini Koros and the late ALPINO KERMAN, the late LUHK MADAU LAPALAP. O kot and ranwat usok. Nuwaw, lukon. O sabul mamu lapalapakan Koros and aimol kasampol ng ranwat. Kumail katin kamalaylay o kamangay kupuramail. O yangkak warong pagi program wat burin sa wasin rawat. O imen patawan pagi na taan niya sa payray pamporata. Na ituhan pag kupuramail. Akumail ang sabulman kita amang kasore lang. Pagkating kasore. Haimet Imen patawan tiyanggi uyaki ay tunggal sa karatan. Wow. Nan sa pamatail program kita pang kotiyong nan ainsaun patutan plengkan. O imen patawan pagi na ainsaun plengkan pang patuta sa matail state anthem pan wiyawi o murintomo kiti anthem pil pan wiyawi. Karatan wawo karkarak ipatuan pagi kupurmaw kaya kakatin maitong o kot yaraman tayo mo kot takasasinan lao kasarawat pilahin kan peta o kaulkan imsakla aimet o ipampatuan lukayang iray police officer kan kamal tungalan siya kalangan ng kupurkoros.
kalanganan while dismankan state o government yang kita. Bukan me patuan kamkamait kami o kapten muri sa wasarawat ya Israel tuan memotsoan naman sang kita. Patong ini memotso ang kaksensal merawat sama trail Padre Thompson o wamparon sokon depan yang sepukon ng tatawakin kasarawi ang rangot. Ang sawat impatuan LUHK Padre Thompson pang ni law-law ito na kasarawan Padre Comfort. Maing coach en kalalaw pwede sabol mamulimpak pasapat o kupur katak o kalangan ng kits kamkin kacin kare yang rotsen mela akin kiyawak lang ni maray nen maurkap harmaing kom kacin kupuraki sabol mamuyara mas pukat nanar pacaw komuyat wasan ruko roson Harkom kacin sa wasay kich o kachki sang kich rochen pa chawach sen lelong nan papolo marainen omi kach rech sapul mamuyeros Jesus Christus at kaun kasapal tong kich at maur sang niya kacin pokin kuchila towe di mela o yaseta harmaing kom kacin kubra kosen nananji o kaskasik at pancuang Kristus o murinach mauren nan samba sempurang ewang riacakan koros melel ALPINO KERMAN luwasa mepilan masatakan koros pan lumulumsang sa pacawan partiyo pakmabukat numaren Kristus at kaun kami umarintan una ng saraw. Kalangan ng Mupramoy Padre kay kake pati kay pagpatiyang nan nasan pasom bukan patuan LUHK yang speaker Legislature kay Sakew Honorable Marvin Tamangki angkat patuan sa speaker kalangan Honorable Simon o kalangan ng one pang Padre Thompson pwede lolo ang nata siya funeral service in Ranwood. Muna iban patpato itungal sa karatan nalal wulianti pwedeng kokosyan mo wuya at tungal sa karatan Pwuhng isabal matay sa karatan Pwuhng sa karan bisik pa ang kupuran na nilak sa karan kayboli o wawlap ang kupuran na rapsoko wawlap ang kupuran ni Shoko wawan ko sa bulmar likan ko nalal likan matalanim Pagkat nanalang ko ang kanya ito. Nabalabing tiyak, Momotso, government. Wahon di Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, First Lady in Pohnpei. Wahon di siyong Pwuhng LAPALAP, Honorable Nelson Joseph, o yang amustong Pwuhng. Meron wahon di yang ay Honorable Senator Kan, Paros, Floor Leader,
Vice Speaker Mendados Pato, o Honorable Senator Kan. Melel Pwuhng Pahrek and Honorable Senator Kan, yang katang kay Ranmut, Lupain Lamso, Ana Pasipay, Kadkadaur, o Mrs. Dikanek, o Mrs. Apis, o Pahrek and Honorable Senator Kan. Pwuhng Melel LAPALAP and national government, mayang katang child, may Patrowan Congresswoman Apelo Alfonso. Pwuhng Lugan Melap Pahrek o local chief executive kan mayang katang child. Pwuhng AG Aisam o cabinet and sabon matay Pohnpei state government kan Chorus. Pwuhng men Pohnpei Chorus men Penene o Kampakaban late Honorable ALPINO KERMAN murin sa Washington. Naitingol kapeng Kulianti Momoten Legislature o kapeng biyang Lupain MADAU LAPALAP Pwuhng o Penene sabon mga Penene Pwuhng harga kumaitata dahil funeral service what anka kuyawi non-chamber and legislature essential na all kasampal man the late ALPINO KERMAN uya former senator man o uya Kuliya Ben Wayne Kuti niya uya senator o kol share kasampal yu non-legislature yay chairman and finance o utana konenga te funeral service watan uya wasakti nariban uliante melel legislature o katong kiyang Penene Lupain o sabul mamakan o Penene unsya melel katong kiyang kabina Pwuhng tataw ko dia kapiyaw wasakti kalangan Penene kaunin Penene kaunin government dahil kaligan Chorus o kaunin Momote dahil Chorus na yung kanya pasakti alangan Puramay kailan ka kan Katlamotay Ivan Patrowan yung sergeant and Kalwa Tato Pahrek Thompson kwenta kan Kadla Itaulanan sabi matayl Kautak, the state funeral, and late Honorable ALPINO KERMAN. Sergeant. Karukwegi hanapan momotso induan ALPINO KERMAN na lugayaw nan planan kamawrwat nan plan baptize kawarawar ng bunga ni gauno ban pachapach kukula ato kaunoan kach remain riyaigo nipakon panan panaynay watch trail pachuan kapakapki ni Melel kaparawar pon ALPINO Pusapulman coach kalangan kuyai makachindran kalangan o kupurmak trail pachuan kapakap Maing Jesus Kadkadaur Pwuhng kamawi kich panaban kupuran kotsam maing achkaun kom kachin kupray kich
Maing Yesus komkun kachin kasorela chungal samnimin pana o kachin kamawela ola kalmet pacakan wiyata. Maing Kristus kom kachin kupuray kich. Maing Yesus komkun walian kechatiren sama muyo law kin kich. Maing achkaon kom kachin kupuray kich. O coach manaman en kachin kupuray chail o kachin labasang chail nanti pachail kan. O kachin kal waik chail lang nan maur sauchuk. Chail pajawan kapakat. Maing coach samach mate kalangan. Kom kubur kalangan ong sapul mamusaulong. Riat ALPINO KERMAN. May pajawan kapinsaletelar. Aray na chungal maur. O Pwuhng chungal poson. Akin pajawan pachong kich. Chon sapul mamumotso. En sambawach. Ar Pwuhng chungal poson. O Pwuhng poson o kasakasen momotso. Kom kachin kupur mang kiyong sapungkan. May pajawan wiyatar. O malpe iyong nan mumot en nan long. Pamaur kapo me chapiatar mas niya baptislar. En utsaklar ranwach nan sapul mamuway. Kom kachin korongat chungal pakpakwach numarin sapul mamuyero sach kaun. Yesus Kristus makin yang kamuyong en sarawi. Kachin yeyaso kakaun coach me chaman. Arainti koros kukulacho. Riyay ko chail eu pana o karunga pana masa ng coach. Kaunuan coach remain. Masanan coach ang nan Romaw sarawian so. Yesus kachin masani kumaiter insenswat ho bachaw. Kumail posan coach. Opil posan niya. Pero chocho miyan nan champasan samay. Masocha isocha banin dayang kumail may ipan kola. O kau na batang kumail do mail. Iapan puro to karikin kumail tong yang. Pot kumail kumailan ni wasa may ikin miya. O kumailan na sa yatuan na mailpan ko lang wasa may iko ko lang iya. Dumasap pachuanong. Maing at kaun. Sesasa wasa makomban koch lang iyo. Ayat wanach pan ka kosal makulang wasaw. Yesus ap kochin masa niyo. Ngay maal, ngay memerel, ngay memaur. Socha makakulang samay masucha ngay. Meman mepakong iyo pang kapayatay patangkan. Samay ban lalale o ngay o samay bang katong re o kach re. Ikiyang kumail pabol, bainay pabol may ikiyang kumail. Isocho kiyang kumail ninduan masambawach kinuya. Kumail der insenswat o bachaw o masapwe. Match duan masanan coach. Riyay ko. Nan irair magchail patpachulala. Melel wasa. Magchail ka kayo gupano. Tadak Pwuhng chailan kasaleda o kasaleyang at chail. Wow o saran. Ria chail kumpaka pa chail.
ALPINO KERMAN. Iman kiyang chailuran mata-mataw buenan kaksawas pamucaraki kupurakan belenan sangan ni rairwat mamiyo sangan ko sunat riyaw maralapiala kasan na ramasunsa eu ko sunat wat ko sunat ang kaun ayaw ko sunat wat ko sunat na ramas ranwat trail patpato ng ko sunat ang kaun mamaw panuputi o maur pampilum sakla so makak kawela ko sa network ay aduan ko sa natanaramas ko sa natanaramas ma ay tungaladat pangkusang badra ay bansula uya masanaramas tumar lang magchay kimping pokatapo chay tako sanna teo makin miya makin kakwa kita kansaw karos mamiya chapi yung miya imui kusanatan kauna sutra chapi sutra imui hari niyan sambak chay kin sayrata mela irasilu igen uyagi ya iran men matmatawa kupura mela tip o lumuman palwar onani rasilu wat sange uca me tiarma kejail kin kalap sayrata hajail kapar-par kin cik-cikla mewewegi hajail kapar-par ki kauna kin cik-cik kin kak mair tahan saw pukat niyan saw me lumuman palwar kin barata teniyan saw me palwar reu kin kakotso uyata tip opil ni mela kin kak miya ekin kare yang palinganayat palwar wat aikin tosang kauno nanay ni rair pukat niyan saw me iban mamauri yang nan an ki kapo sola kapor-por dal cik-ciklan nani rair tuamat aikin pupusa sang limbak o kalangan ng kauno re kauno mangi rair tuamat ngaviyat ni kupura ni pacuan poson o kamelele magchail karu siyang mamauri yang ya ninduwa na akot kiyang trail sa pulma ramasakay trailan pain pilata pilipilin maur magtrailan ki karkin trail kampaka pa trail kaiten lut latu kay pagchain sotra trail pilipilin maur or niyan saw magtrail kinan ki pilipilin maur wat ni pungi agchay kin tiar limbakan kauno sapul masosokan kan puldong trail sapul makabayo kalangan kan trail kin sosoki kin kakayrata limpak ng punga trail kin kakayrata mencono pakong menimbay tayo chungal kuwa to kampakabay tayo chungal panaynay inay o samay pwede pilipilin maur may yan kisang rangkauno ay man limpak panao man patspatong man karakaraniyo man wewe kitawlul man sawasa yan saw me chay kinaletik saksen limpak pot yakin mayerta hak chay kin konda chow re chay pasujam man kak may tala ko burang kot limbakan kot rasong ranwat aman kumbaga pa chay kisona chay panay na ikaw inakan kami namin wat te limpak te maur ni haralap
sailok sang trailer. Melel nan mong yung kan wasakis muerta. Pwegi limbakan kau na wasakin non pasalare naman tray. Niyan sa maman pan patpatula. Ha? Agun ko puro to matamataw rin. Ngoy, niyay uya. Kisaan ba nay man? Ma, iban sula purong gilang ol manat sa atatok mau. Hawya pa mau man. Atatokan mayrong achol macay. Namaw kan koros may kachin kasalyong trailer. Ako insan sa long trail. Pwede pilipilin maur mayani ke maulota mawa kak miyo. Agak uyara masindan man re trail. Hangin mau ka pon pulsang rengkau ni. May mag trail. Ew ko panaranwat kaskasala. O kaparapar koros mag trail pan sair. Kalangan o kupurakangkan koros magpasang ponolat. Reni. Paliyo me. Kot kita mau ni capi. Hari riyai ko. Ranwat. Engak uya ranan kaparan. Kaitan ranan bacaw. Ranan babol. Ranan kolamaw. Ranan kapurapar. Ranan ucut. Ranan neu panau minimin pana sawas pano. Tono sogi aman naman tuwan manaman ng kauno nukolokol mau. Paniyan sama kauno kuluga maur. Agtelang kaparapar ki ima. Chayban purang eu panawasaw. Yoralap match me pajawan. Kauno badabu yan batch kiyang child. Eu kiyang child ranwas. Imarin sam una ongin sarawi. Hari child eu gupano wenen kakuya. Pilalang kaparapar na child person. Kasakas me pen Jesus kachin kach kiyang child. Samach makach nalang maram mesarawi. Muyan paita. Upramuya uyawi sampa tu nalang. Kach kita rawat at chuan mecha. Tapos ang kita batch. Kita maglawat ako sa nitip yung kamber kay mga kita ng kususulkan. Kaya kung nakikit sa misusulkan. Pahrek child pacuan kapakap. Main coach manamania o sautuk. Kom kachin karangat ngal kapakap kisapul mami. Latu manat ALPINO KERMAN. Makom kachin malpe sanger mauren paliat puen pacu remi. Kom kach kiyang marain peren o pepol. Kom kachin kupura puen pacu sangni. Wani mon mela. Ni malaylay o insa na mau puen yang sapul mami aramas sarawikan koros mamaw kukula cho nan marain makom kachin naw kiyang ipriam o kataw tokekan koros nuposan kom kachin dare sang kau pa koros o ni ran lapalap en yasata o kaching ban maposon kan kom kachin gaya sata yang aki sapul maramas sarawikan koros Kupur mang kiyang tibakan o kach kiyang maur sautuk nan sapul mamuway. Maing sa pacawan bertiyo pakumabukat numarin Kristus at kaun. Rainti koros kukulat. Numarin sam ona ongin sarawit.
kalangan kami Pahrek. Member to one LUHK Pwuhng kolen nan ment yang kamait ki katuat opot belakang. kailangan ng kumay o sa muso naman ang kibit. Ang suksit ay pangkodyang naniwan sa umot kasampal meron naman sa muso. So panan mo rin sa walang ranwat. Ranwat kapnan Pohnpei dahil sa palmangkita. Tungkat, piyang kitain, kapiyang rin sa walang ranwat.
irakan na pitranwat o bakit kasampal na patpatumaan na si Otohot pasandikan Pohnpei State patpatumaan sa kalpatan kabna kung sa pagmantita ang mga ito. Coach. Melal kecairan kak kacin Pwuhng ki sabul me kupuran limpak. Ite ini iso cakara pe kacin kaip. Pon kecail karosi melal pon malan wawililen win Pohnpei. Eleta yan kak. Uyay tingal sakaratan kay punipan kupuran rakso kong Pohnpei. Melal ay tingal sakaratan kay punipan kupuran so kiselang. Wawla pan kupuran sanan karen win kichi. Pacawan wawan dekilikan kalakal. Kaiti lapalapakan korosnan kalian siyak. Lang kasampalakan. Muloy sa servisyo. Sa moro kosokos. Sumasinsapakan korusya. Itungal sa karataan, wow! From with speaker. Opel, pacuan wow naki, yang amoy. Choway kan koros, and puinan kawat ako sundat kaysa kay wawain pa ka din Pohnpei. Chor wow cho katukayang sa palmachal sungko pong LAPALAP. Honorable Joseph. Yang amuson ko pong kami piliyang pacho ang kalari. Pachoon po na sa palapakan mapacho siyang sa palmachayil government lap and wain kanto kakapachapats. Mel ranwatch may pachoan di Senator Apelo Alfonso. O yung amuy kan karos me walian to sa palmachayil government kanto kakapachapats. Melal filmen wow nuki dukan melap speaker ni sukunati cuakan korosen winin kawat ako sunod wain kecil sukunati sungko pong LAPALAP sa pulmachail sa itong warang kan korusya itong sa karatan Ran Mau and Kalalamawong no Talita. Amatsungal sa palmamasirikan korus. Nainilak. Ngay o itsungal po tayo na sa patsayang kapung. Nagsay korus sa palmaniti. Abmelal ngay po iki ansyo may patsuwan na uyang. Gumuwarak. May tungal papa. So ngan papaway pa ko ng Pohnpei niya katsin tapachuan uya election commissioner. So sa may ako tsakak pachuan kapara-para ko masan tatare katsin uya melaliran puk sarawit masan ng court katsin liuki ang kachay lakak uya yan kawit masan melal masan ng kaparapar, masan ng limpak. Kung na nga ang sukarot silent ng kak, kawasan ki at child, matamataw to ko para child. Kung kak kawait, sa pulmachay tachay chungal, uyuya. Pwenter kang alaan siyo,
Ay baan pacuan tulaw kay kilay chungol sakrata. O watak pukayo makabinat chungalan kisang niruwasan pasan ng kusunatan way pa kunin Pohnpei. Uchuj po ang kusunat kan mamiya. Manansong matuwa sa match. Kinmiya kalokyo ang kin pacuan. Kalokot pacuan ni pacuan way. May kachin kupura. Oy baan pacuan watak. Executive Proclamation number 26-08, declaring a period of mourning in honor of the late Honorable ALPINO KERMAN. Whereas it is with deep sadness that I, Stevenson A. Joseph, Governor of the State of Pohnpei, officially and formally announce the passing of the Honorable ALPINO KERMAN, a distinguished public servant, exemplary financial leader, and devoted statesman. And whereas the late Honorable ALPINO KERMAN served with profound integrity and excellence as a senator in the Pohnpei State Legislature, where he provided steady leadership as the chairman of the Finance Committee and contributed significantly as a member of both the Education and Resource and Development Committee. And whereas the late Honorable ALPINO KERMAN dedicated his life to the fiscal responsibilities and governance of our islands, serving honorably as the Pohnpei State Budget Officer, Pohnpei Public Auditor, and Fiscal Officer for the Pohnpei Department of Education, thereby safeguarding the resources of our state. And whereas his expansive legacy of service culminated in his appointment and swearing in as the Pohnpei State Election Commissioner on August 20, 2024, a final testament to the unwavering commitment to democratic principles and public trust. And whereas the government of the Pohnpei and the people of Pohnpei extend heartfelt condolences to his wife, children, family, friends, and colleagues who shall forever remember him for his wisdom, financial leadership, and lifetime of selfless service to the nation, particularly to Pohnpei State. Now therefore, I, Stevenson A. Joseph, Governor of the State of Pohnpei, in accordance with 8 PC 1-102, Subdivision 1A, and 1 PC 6-106, Subsection 5 of the Pohnpei Code, do hereby proclaim a period of mourning in honor of the late Honorable ALPINO KERMAN. The flag of the State of Pohnpei shall be displayed at half-staff at all government buildings and public grounds for 3 consecutive days, effective on the 9th day of June, 2026. In witness thereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the State of Pohnpei to be affixed this 9th day of June, 2026. When kair, chungalan ko kapeng baan ko puran LUHK. The Election Commissioner po yung essential. Na chungalan ki, tasapal man ki low moom, takatin sa let. Po yung ki, kachin pacawan kasampal ki Pohnpei. Inangya chen papawin Pohnpei. Aleta, kaira la chungal papa, tasapal me papa, miye, kachin pacawan uya, sapal machail, Election Commissioner. Arada wiyaki chungal tapang lapan puro mo no tali. Amat samal mamasirikan. Amelal pan puro penene yus. Pil pachang speaker o wiyay chungal kapeng. Kuya kaya mail ang pasan to watch. Way ninin koneng. Kumanakap minute, 12 minutes. Ninin panga chuchu kila Pohnpei nanto. Kung ang songon kumurmurwa dyan sa insan, ang kupuran win Pohnpei yun sa alam.
Kailangan komikab na. O kasandian, government ng Pohnpei, essentially. Ay suksit tayo pan, kodyang naniwan sa kasumpal. Ang kaksensal me, ni mensang ang ranwat, legislature, kodyang na in session. Pasang kak, kamanata, resolution yung, ranwat, ang kakpatuyong, warakin, talit ALPINO KERMAN, o sa pamapanayay. Ranwat, ang suksit, kit delegation and wingkiti floor leader lapanwane Senator Mikel Pwuhng Senator Simon patuan tunggaling kiti ay sumaw sang speaker o katya legislature kaysa ka percent pukoki o pain patuan ta irawat the resolution what nantotokwat resolution of pang wata-wata. At least summarized resolution makamanaman la. O pilpam yang agi ta ideology na pit manakap ALPINO KERMAN. Ariman ang suksit, ang sumaw. O patuwang pagi. Chairman ang kiti delegation. Senator Mikel. Kamu yang pagi ta ko kasampalwat. Kamu yan so. Kailanganin sa ulang Senator Simon. Monay ban tata sakaratan ay malu and wayward. Pwuhng sarapay ni mamaur o tuwan all wataman mesuk child katin so pairanut ay tungal sakar mesik kaibani pan kubran wasalabala berkson Pohnpei ragatin kubra katkito ay kapingkanat alap-lapin sabulin payan warang sakar nila. Ay tungal sakaran walap kan kubran sunankan ko puliguaw sapul marlikan nanalak nang kaniyay ko sakar mesik kay bani pan kubran wasal balap soksa lang nan markian mo sakaratan walap pan kubran sunankan puliguaw ay tungal sa karatapan kubran lukan kalakan. Ibarawan wani ki kabinan way pakunin Pohnpei. Tiyan Honorable Joseph. Ay tungal wow ang sangkopong labalap and way pakunin Pohnpei. Tiyan Honorable Joseph. Puliguaw ang kamunang speaker. Floor leader. Riyay kambakabay Honorable Senators Karos Legislature kay Sakyawad. Ibarawan waun ki Nono and Way, the First Lady and Pohnpei State Government.
Warakan senators kan. Congresswoman Apelo Alfonso. Iwaw ki lukan malap o leadership and city municipal government. Ay tungalwaw ang LUHK nayo o lukan MADAU LAPALAP and ranut. Wano ki labalabakan koros lukoto Pohnpei panay o korusya. Eso de mangay yan patawan waya sa karatawat. Ako mahal ko bro. Sambar wanisak tayo patular. Sompong kay. Sir Pilipil man. Ibuti ang kausap roy. Nanonol lang win kiti. Sir Pilipil manit. Soundbook. Ibu-ibun. Tupunway. Kaymun koptanut. Wan mangan. Tupun man. Kaymun koptan paini. Tutupun man ron. Halin mang ang tupun paba. Kaym aninan paniyo. Sir Bilbil manit. Intan sopay ki. Esaman ki isunalam kiti. Mawiyala samaraw man kaitiyang pukantikan nantiyan kaitiyantikan kan karyabak. Tabakalab ki nos kiti. Wala man masama soto kelang ti masa. Nalayam soto patawan masan samaw. Panianos kiti. Pilipili na noling kiti epugisiakan tua man. Pekiyak peran nan mawan karyaw. Peran uya puko. En wiratas ko sa nanwin kita. Nos kiti mano. Yang aki nan saurin tesakan en rinan bay ona na bas kiti isunan kan linter ebel mawa iray lolakan padolak say onas kiti mano ita nilapin kasyo memen kiti uya kilapin kas kasampal kitan manika yo walon wen kiti wasan mela wasakor wasan mela o sartu wasakor Sarti yang win kusay, o yala po yung win kusay nas. Sir Bilbil manit. Niyan saw me kairta. O at sungal mamaw. Pukaw chocho uya nanwin Pohnpei. May ban sansal sang nan resolution may ban patawan watak. Nintuwa na kawewet yer ni masan in Pohnpei. Ong meng kiti. Ira mapan kata-kataman pukaw nol manit. Tame katwe tau kawata. Ong men kiti. Sapul mara masakan.
Wasariyaw. Niya pakita mo ni kan kamanaman and port o Police Council and Pohnpei Family Head Start Program o kawata unpaid Head Start Center maranwat huya center in isi pakita mo ni kawata wane Head Start Center maranwat huya malangkabong and winkit. Niyan so mawal manit Pilipilto. Nantiyan totoo, Pwuhng tiyan totoo ka legislature ka ispak. Anan toto miya mon way. Up toto sa titarin ako. Anso. Uniyan so Metiyan na suswiyawi ang tiyan legislature kawalbak. Ulmanet, ususta, Pilipilin wain piti, inanem toke. We are chairman in finance. Ran koros, ansaw koros, kat-kat, nan chapul maop. Upoy ko wan katrapon rapaki. Kakawit. Patutiyong ni office memi patuluman trebelon po morong sudunon maabuitan totalanan pasakaw. Payan ka focus to talk. Lilnan irairanan saw mekin kawit o kamtin finance o kinan siyang kawit leadership in Pohnpei. Siyang takchay pa ang uya. Pagkailan kakyang tulong fishing bees. Siyang ba siya? Yang kami may kakalawa, or kawit. Pagkailan, kuburan Pohnpei. Uya tayo resolution. When we are taught on Pohnpei nan SNLC, State National Leadership Conference. Kasilbak na uyawanan wancho. O resolution wo kaptalong nan conference wo ita resolution maalalta makawit kayo pag Congress and kamanala ko sunnet o kita mo ni pag kaupasan kapapak and we never sem and we always target fishing fish pag malang kopong ansaw koros ng kopong makitkan resolution state and Pohnpei Sudukak Poita, Tauli, Sompar, Kilisam, Omnianane. Arya Sansal, siyang nikalangan ng Congress, kusunod ko, uyawi ta. Kaupasan uyawi, pero walu walalta. Kapatayang iyo, apunan purian may waluo, fishing fish. Ay tungal, patalukan mataw labalap, kamtin financial legislature kawalbak and anso takatuwapak sakar kaping pan kuburan isonan kan and when not nosu o Pohnpei delegation mawiyat delegates nan kaupasan kapata and when na pasam kalangan ng kamoy man Senator Louis kamoy man right tataw kauraman ko Poita ni utut and wena basam o yalbo. Tegak masani tama to pukat kate yang government and win Pohnpei nan railroad. My speaker, very honorable Senator Koros. Kumail kubro. Payan kak warang watak resolution yo. Makama naman la awata bertau mawan kasarawat. Sang mamoten legislature kaysa kayawat
pen kasaleta kubra legislature ang matpit di Honorable ALPINO KERMAN lugan MADAU LAPALAP mispallar o supay momot wot katuwat kulakot. Amo na iban patuan kawatak resolution wot. Nanaray na so ray misapat pa na. Tatok. Kaway tiyo yang yo. May kolokol o kaping gilalmat. Nanrayagit sulu. Doon naman. Compact may saklaro sa meeting mo yung Samoa. Pwede ka po natin head start pang kasurala. Pang cash out. Ang pagpagita makakuyaw po programa na palisirikan ang totoo lang mo. Niat page yung Samoa ni Pwuhng rangkonop. So nga tani man siyang yaran sa rawi. Isa ito patuan yawa sa physical officer o Lomboy. Pada ay akapin ko na tanso. Ekat lang sa rawi. Niya puro ito patuan ang temasa niyang ya. Kaya bang kasaw? Yawa sa. Itiyari wasa ng ni katedral. Ikaw ang bilso ko sa mumuso kakautok yang patuang kautok ni mensong ang arena telpan kaukosan Samoa. Tapos ako masuin ko. Ari, sa kasaula. O kasaula wa sewang ay saulang katilingkan koros kampakapatir. Apnihan sa masapat lang nan para masapan santiyang niya. Petro yaw ngayaw lopo po na ito nga lopo po sa pulimaw. Arpita kayo sa may ya, look, wala, lampay. Kita patuto, takaton, may tugi at start, takata, tans gulim tayo. Ay, kita ka. Kalangan ang kamu lampay. Enayo, lugan MADAU LAPALAP ng ranot. Ang sauriray. Dapat ka ba natotok? Ipil patuan kamu. May sudapakyaw kamu kaulim. Sudapakyaw kamu ngilsugot yung aramasaman. Akam sa puliman ki impayo po mamam. Ang sokoros. Resolution na yung alalta ranot. Nauta ba ni patuan way? Apni aralap, akawawatiyan ni Pohnpei. Penkak sansan. Pagpagayo, may patatawon way pa ko ng Pohnpei, sarapay ni makitso kasagpa, o kapataw, ni sabeta o katete ni tete, tuwan Pohnpei Legislature, kaysa kayawat, patang ay malulap and waywat, o kasalayang tuwan pataban all and way tete. O katap makatuwat sopay ranwat. Kalaba, polik lawlaw ang kaparabat. O yan kamarata o kakelakata wan mong yung mataklakan. En sapulma mo limpak tawarak. O sapulma kawakan sirikan. And the Honorable ALPINO KERMAN lugan MADAU LAPALAP mispallar. Pwede matakla o pato mesotinan mong yung kan enir ko metrag pakong o tuwan pato laban sa pulima warak sirikan o kampakapakan ni aitan rong kapato ay ikiparpasang ni makit sukasukpa. O pwede tawagan ang legislature kaysa kayawat. Makit kita rong kaburya mo iso kasagpawat. O palik patawan wow. Patong kapataw kan. Tokoy ki olen way tetamanit. Me awiya. Panwiya men kalmang mau ong metekan.
O pergi ni may riyasak paryakit riyasak wano the Honorable ALPINO KERMAN lukan mataw labalap mispallar makin patan mo nagi nan sapalima maur and upamaw o ngaramasakan o government and way pa kon Pohnpei ap sapalima yeyas itidir nan way na way ni sailak so sapal sang maur and langapolwat niya Pohnpei wanisak payo o pergi the Honorable ALPINO KERMAN lukan mataw labalap mispallar akatin yeyasyang ansa waray sapulema mo limpak matam talita ulcer KERMAN lukpen mataw labalap kowa ki manaka paman Mosners John ALPINO KERMAN Jr. Jamie Paulino Kiminski Kubo kowa ki penakap Suleiman Mary Ellen KERMAN Ardos Rosemary KERMAN Carol o Serlinda Holbert Pachong an Seribugat te Seriko Wapugat Arail Chungal Serigan o pergi the Honorable ALPINO KERMAN lukan mataw labalap mispallar akatin nirlabti ni nopam pariyesak payo kitwa bugiwanay sakyo sang tigan Krobin KERMAN nalayam kiti makapal salitalar o awarak litigan Petra Martin KERMAN nan kulay kiti mapil kapal salitalar ni warak kaituat akowaki o ewiya Sir Karyaman and laut nan pungan riyakan may rail may ex Suleiman makapayan maur and kowapukat olek oli Suleiman o pergi the Honorable ALPINO KERMAN lukan mataw labalap mispallar at tutan ang taken kamarain kan chapta wane elementary school o naksang Patola Xavier High School nanwain chuk o naksang o Toyota Community College and Micronesia may katin sapaliman kita naksang o sapaliman kita AS degree nan business administration o pergi the Honorable ALPINO KERMAN mispallar at sabta ang pukon upa wipakon ni pangganapasam ni atap kita uya Assistant Internal Auditor o Loan Officer o pergi wan sapulima tatok poy na narairan par silu kating kasapulita ang pukon Consumer Loan Officer kowaki o apali Pohnpei branch consumer loan o apali rail chontotongkan me pato pan paliwo o pergi the Honorable ALPINO KERMAN lukan mataw labalap mispallar ititar sang kabinat chanipi David alit kawit o kamanaman ng Legislature o katinuyala Public Auditor and Wipokon and Pohnpei o upa ni usak office kasampalwat nanirairen tar tayo o pergi the Honorable ALPINO KERMAN mispallar katin pilipiltar o yala Fiscal Manager and Pohnpei Family Head Start Program katin pukog kawit o apali financial policies o procedures and totok and sentkan metoko program with o pergi the Honorable ALPINO KERMAN lukan mataw labalap mispallar sang nikiyawaklan may o soralan Head Start ang patatan early childhood education ekatin soreta pukon Fiscal Manager Torok lang nan kampan kamarain
Tosa pukon awali kawai tatokan senskan metoka kampan kamarain and way pokonen Pohnpei. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar katinang pukon officer budget officer nan administration and cabinet chonesa makapal salitalar lalabot siyang o ngangki kabayata puko and upa aramasakan and pay sarawad. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar sang niligalik ususta o wiyala aman chowe and isogona tiyan wain kiti niya katin wiya waliyabal lipt kayo laut and wain kiti. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar nan sabulema tiyan totok kriyo nan isogona tiyan wain kiti katini tita sang Lukan malap and wain kiti korobin taipit pen pausala puko nanti ang legislature kaispak sang ni chondan ser payukan metoko waliaban winkiti ni Senator Enayo Bernie Martin makabal salitalar kaluweti payamaw en ususta o wiyala man chowe en evasam Congress. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar ususta sang chonwin kiti o pusala sabal ma puko poitakan me upa kiyang chon ususan win kiti nan usus lap riyaw. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar patan ngangki o kin kotoke wiyaban tatak poy en upa mau na legislature sang nantian legislature kawalipak o kayispak lel katuwabak katin payak payaki sangni katin kowa kila lumum. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar naniraira nan sa wakatin wiya chowe and Pohnpei legislature katin tawatar kamti kosanti koros o katin wiya chairman and committee and finance. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar murin par payo en katin kaimti nilos sang ni kowa lumum mayautan rason sarwal o sapal tong puko nan government niya katin tita nan administration watch magkabina Stephenson ay Joseph Bupa o ala kawit o kamanaman ng legislature kaysa kay wat o pukon election commissioner yay puko may katin kowa ki ititin ran may malibilipan pawe itar ton kalaba o kataralang ni o sabol mamaw ni may riyasak and parent Christ riyasak puno. The Honorable ALPINO KERMAN Mespallar wan sabol maupamaw ni Chowlap Chon Kiyam o puko o puto kubur rasolap en manin kairoir toke atungal te sabol ma kalaba bon kalaba wasalabalap soksalo nan markian win kiti Katskita pon the Honorable ALPINO KERMAN long kosagos te samaro en tiakan wengkiti yay lukan MADAU LAPALAP. O pergi the Honorable ALPINO KERMAN Lukan MADAU LAPALAP Mespallar kalaba pan katir sang kecailer nan yeyas elang apot luwat kataman pa o patapa en wan sabalema uyuya mamam poikan pan mamaur uyuya men kalmang mau on kecail ton wen kiti sabalema penina yo kainak en ranut lakab
pil pan kokolata. Maing Governor, maing Speaker, Riyay Honorable Senators Chorus. Pakonisawat o wait pakonin Pohnpei. Memelarakan panpeng sarabiti pain rai. Wiwiyan olaman makin kasalita kaputan ol. Ni pato, ni maafan. Me lukan MADAU LAPALAP, the late Honorable ALPINO KERMAN. Me malawlaw makakpilibilta. Me malawlaw inangi. Me malawlaw me pampilipiliyang aniyang sayguwar, warasap, enupa, o papa, aramas. Iban pata LUHK maranwat puya lukan MADAU LAPALAP. Paninay cik. Sabol mara paninay, puya kape. Abserigo. Makin atamaw kabaran. Ingla patuan. Ipa. Ino. Ramot sularita. Ino. Kumal kilang o apali amal tungal nono. Ipata pa rin na itik. Uya kaping LAPALAP. Ang tiyan tatawangkan and Pohnpei State Government. Ititin tiyan tatakot. Kalangan ng kapun na yung kapna. Cabinet member kan Chorus. Kalangan ng tiyan tatawangkan and election office. Agayan so umalikmal kinila. Pakaitin ilukan MADAU LAPALAP teti Honorable ALPINO enayo mayang kumain o katanga totok nanti yang totok aba mal sawas penenay chutan sosoki o kulukul kalangan ng Speaker Honorable Members and Legislature kay Saklewot sansal mawala lumo apa alit kaway ito kamanaman niyan so may kita. Jay koros mangi no pukaw may bangkamela. Ang bagili-gili ko anan Legislature wot kamanala o yetranut. Katal so bay paloro. Ligili ko ewya so patapat paninay. Kalangan ng so by tiyan win kiti. Pwede kubur mesansal kiyong sar nilang yung memasan katto kanat megor ni insan so by ti ay nanantirnan talaut nan kala. Puwa tatongkan warong o ko na. Kalangan ng tuon win kiti. Sang lupti kayo. Patutalo lupti kasilu. Pukan lega-lega nusus. Makumail katkiyang patuan ng the late Honorable ALPINO KERMAN. Lukan MADAU LAPALAP. Mespalar. Pilipilo usus kahit yan totok mga ang pwede ko pura mahal kalangan. Pukon papa what? The late Honorable KERMAN. Kuwaki siyang tunoy. Kalangan ng Karusya. Ranwot, napuligiti. Sabol mamay lang mahal tunga lansaw. Uyang patuang kasarawian kosong. O kamurumur. Ang olaman na putawa inanan karkiti tatokan upa government and way pa Pohnpei. Nuwawi pata LUHK and ayo
lugan MADAU LAPALAP ranwat Ferigan o lupe memotuat katuat koros ang ni kasaraw yan kayong saklaan totok mepan uyawanan sapulaman lugan MADAU LAPALAP ayo puasa nan kausap roy wain kici lakap lel nikulok magkail pan kasarawi kamurala o nakatiti kalapa nan kausap roy main speaker ikapengki kubramoy me toka talaga sining kici senkak peligala resolution wot up speaker epaninen kayo kuno komumen katmi pagi talay tanor pol ALPINO KERMAN pol tupun man ma akamoy pali ang kataltiyo kat kita ibu-ibun wan mangin tupun man akamoy ang kataltiyo kat kita man speaker ong lugan MADAU LAPALAP kam kata ang resolution na Kailangan Senator Mikel, at MADAU memiyak. Floor Leader, Pampatrota, Tau, Pwuhng, Legislature o Pagkawanta. Ya, kompleto pali. Amon resolution wata Pampatrota, ay tungal sa karata pa nurtir ni momot kalangan ng kubur korupsyon. Kalangan kami lugan kutor Senator Mikel. Imen patuan pagi winning call and momotso naman kumailan wrong call to mapot alagaga.
Kalanganan ng kaulan naman. Lekant katiang buri sawasan ranwat. Kitail katiar naman sa matail. Tatawag buri sawasan ranwat. Ara mana tayo pang katiang nan law kasakasan ng program wat. Aimen patuan pakayargi iratik euteriau. Kayu imen patuan me kupas kapan langata. Tayo pan kakran mau patuto ramau panay o kak toke kupa an ramau niya taliw ko na patawa siya kak mayroong patayang lali. Iro karyaw imen pipatuan ta pala mangi me. Talaga sinuway kita kau na pata sin refreshment. Tayo paniyang ilikon kapin paniyaw kapinak nakadang kupura. O morin law-lawan kabay napanguyawi lukan mataw anayo sa palmasaylak maray-ray pato sa ngawayo lalato met pilpat patoyer ng kolonya wasa ikpungalar kononger ang kodlad trampas ar morin law-lawan kamurmur sa law-lawan kabay kalapan lukan mataw labalaban nayo pan patro o polis kan pan tolul kilalad na Aimet may patuan walianti kot o sakar kita pang kupur o imen sergeant kom escort wamparon sokon ang kasakasan ng program. Nuaw, ipakik sailan pasyang nan kol nambay sa keo. Kon ko. Sakit mo na ko, kon kawe, omiyane kolokol, isya. Maka na child kaun Jesus Christ, o limbok lapalaban kot sa machild, a child so banaban sa bulma kami namin hen ngayon sa rawi, hen katin yayang, a child so lang ALPINO KERMAN, o katin sin sila pakoni sawat, sang match pampil ko kolato sawchuk, amen. Kalanganan kami wamparan sokon o mom makairelar sa batal kasaruyang kosam o kamurmurong riyatain the late Senator ALPINO KERMAN. Ang sawat langatar tayo ng kakramawi panaynay o pil ramawi ko pa niya tayo pan sair o imem pagi pumpula po punin ko naman kak coal mass ang so katiat pan raramawan panay na yung kamurmurang kupa. Kapag na wala mo, mawir.